Parlok bro kam tam tiki parlok rawan ki baju sotnat bahaban late chaki competition kwai do kha ba per. Jisu phasa sngat bahaya kene kan notice kwai do kha ka bare pok mau lengat. Pung iba S1 kara khamat lat smith. Pe kene ka je kop kwai do kha ngala ban ong pi kolong ba best baha bat ka biang manam ta jong pi ki parlok rawan namar ba. Kene ka competition kwai do kha ka don bun teli kilak. Te su bahasa sngat bahaya kene kan notice kwai do kha hamba kinok punya kilak wa ban bentip se pi ki parlok rawan kenapa pin late cha kene competition kwai do kha ka ba he hapo mau lengat. Itong ini skap no menta bangan kuliah pi ya kene kan notice kwai do kha ka ba he hapo mau lengat. Kajia kop kwai do kha ben penjai de iba M kar rengkat bat ki parlok. Kajaka kene hapo mau lengat pung iba S1 kar hakmat lat smith. Te katri kene ka ar sadek menai ba pra ar jar play ka ba sngi bar Tuesday. Tika post nang kwai kelong kendai di step hadu live di jenmit pat kadot tiket kelong tang ara jar tingka chiru yang we kwai. Teki price kilong kumne kabaning kong penyo san lak tingka bar penyo lai lak tingka bat kabalai penyo ar lak tingka. Tika don ka consolation price e hadu chipo tili penyo ki hilak tingka. Kemudian ki silak tingka ki don hadu chipo tili. Tika consolation B penyo hadu san tili ki lai po jar tingka ki lai po jar tingka ki don hadu san tili. Tika consolation C kadon hadu san tili ki ar po ajar tingka. Kemudian san tili ki ar po ajar tingka ki ka consolation C. Tika consolation D penyo hadu chipo tili ki chipo ajar tingka. Pada consolation E penyo chipo tili ki san hajar tingka. Wow, kabiang manam ta kene ke price parla rawan salet. Te haka te si kadon ru ka lucky draw da ka brand new auto kitten lane da ka pisa lailak ar po ajar tingka. Kemudian kabani kong penyo da kene ka brand new auto kitten da pim chim ka kaliru penyo da ka pisa lailak ar po ajar tingka. Tika ar penyo da ka san po ajar tingka ka pisa balai lai po ajar tingka ka bosau ar po ajar tingka kemudian pesan adu chipo ajar tingka kemudian san teli ki price ha kene ka lucky draw penyo. Tika dor tiket kelong lai spa tingka tiket bat san spa tingka ar teli ki tiket. Te yaki tiket and dilupa nadu ka arpu etrik menai pra arjar pulai ka polisi bejejan met harangkat u temporary sticker but an ai jaka shong hadu khat sound chi kemudian kalau ka bakelaj bahadu khat sound chi an ai jaka shong ep and ai kwai du san teli kipung bot barok san teli kipung and ai kwai ha kane konson kwai do kha ka ba he ba pemangan and chim jing thaya pergi jaj do khalai no silver cup kha he kli Om caban sajing bam kat bom pade ka por kwai. Nalor ki dok harim mabun ente thamai arton na ka khandu trik bne pra arja fly por and step. Kindon ru kinong divi ikinang hak na te ka sngi. Dela na pikwa ban tip kham le so bahasa ngap bai kini ki nomor phun ba pin sapun ni kini kinong panyaj kanang ba pin tip ya ka jakaru. Te pra sau iwei san pra san lai not iwei. Lani pra nyau khandai pra iwei nyau sau nyau khandai lai. Lani nyau not prasan lain riu lai ar kendai san. Lani kendai pran riu lai pra iwei sau iwei pra nyau. Te parlok rawan moro kam tam biti badon chakat tan smith tan molongat so bahasa pen kai lupa nakam ta kan nega dia ko pai do kha ka behe bah po molongat hak ba kilak ki donadu khat lai teli. Kemud chipo teli ki silak tingka bat lai teli kemud ki lak ki behe hak ban kong pinyo sanlak kabar penyo lailak bat kabalai penyo arlak bat kini ki constitution ki babun bahadu sakta bat kumjuru kalau kidru ka bahit bahadu sakta ka ba penyo hadu san tli ki price ditangane kublai shibun parlok subhasa long malakre ban lej sakane komchon kwai doka ha ka ar terek benai ba pra ar jar fly ka badai singi ba ar ti parlok bro subhasa lej sakane komchon kwai doka ka bahit bang ngej ba pin sayo ra ya kane ka sanlak lani kane ka lailak lani kane ka arlak lani kini ki silak rich potli lani kini consolation prize ki babiang manam ta jong pi te sadan bok ma pin yo ya kini kilak bat ya kini ki prize ba het ba ha kini ka sngi ka bare ar terik ti tang kene kublai shibun ngin se kendu pat ha ka we pat ka video